एंजल चकमा मिसीदा मणिपुरदगी अमा चेनरे CBI ना थिगतहनबा डिमांड तौरगली ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन AICSU ना दिसंबर 15 दा मियोय खरना फुबदगी लेखिद्रबा एंजल चकमा गी मिसी रेशियल मोटिवेटेड केस नि हाइना लौबगा लोइना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना थिगतहनबा तक्सिलगली केस अदुगी मतंगदा झारखंड पुलिस ना थिगतपगी थबक चथरिबा अदु थाजब लेट्रे हाइनासु फोंदोरकली एंजल चकमा 15 मियोय अदु बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दा कांस्टेबल ओइबा मियोय अमगी मचानुपानी अदुगा हौजिकना न्यू दिल्ली दा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA तमदुना लेबनी चलिबा थासगी मापनदा मियोय खरना तमथीना फुरमबदगी लाइकनखी मदुगी मतुंग दिसंबर 15 दा लाइकनबा ngamdana लेखिदबनी एंजल चकमा गी मनाव नुपा माइकल चकमाना फोंदोरखिबदा थवुंग अदु जात कुचु खाइबा अमदी फजदबा वाही वता सिजिनदुना चै थांगबा अमनी हाइरखी केस अदुगी मतंगदा झारखंड पुलिस ना थिगतपगी थबक चथबा हौख्रे केस अदुबु थिगलिबा PD बटना हिंदुस्तान टाइम्स ता फोंदोखिबा केस अदु जात कुचुगा मरी लेनदबा अमनी केस अदुगा मरी लेनना थिगतपदा फंगबा रिपोर्ट की मतुंग इना माइकल चकमा अमसुंग एंजल चकमा गा मणिपुरदगी लाकपा सूरज खवास कौबा मियोय अमगा लाकमिनबा अतोपा मियोय मंगागा लोइनना सलाकुई मार्केट येतनरखी मदुदा उतु वातु सिजिनदुना एंजल बु फु चैबगी थबक चथखिबनी पावसिगी मतुंगिना केस अदुदा मियोय तरुक चेनबगी मनुंगदा मंगा फारे फारबा मियोय सिंग अदुदी अविनाश नेगी सौर्या राजपूत सुमित आयुष बोदोनी कौबा उत्तराखंडगी मियोयनी अदुगा सूरज खवा हारिबा मियोय अदुना मणिपुरदगी लाकपनी अदुगा केस अदुदा मरु ओइना चेनरिबा नेपालदगी यागिया राज अस्वाथीदी फाबा ngamdana लेरी माकी मरी मखोंग ताकपा ngambada lupa 15 gi reward लाउथोकले हारी इलीगल माइग्रेंट सिंग मसक खंगदोलगा मरमदा हलनबा हाइबसी BJP gi फिरेफनी अमित शाह लेबासगी मफम खुदिंगमक्ता लेरिबा इलीगल माइग्रेंट सिंग मसक खंगदोक्तुना मखोइबु मसा मसागी मरमदा सोइदना हलनगनी मितो मसक खंगदोकपा अमदी मखोइबु मरमदमदा थाखिबा हाइबसी BJP gi फिरेफनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना फोंदोखरे वाफम असी हौजे असम खोंगचता लेरिबा अमित शाह ना ngarang नागाव डिस्ट्रिक्ट की दोदुवादा लेबा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ बदादा ड्रावागी लाइसंग संगाबगी थौरमदा मियामदा फोंदोखिबनी अमित शाह ना मखाताना हाई असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा लुचिंगबा लेंगा असिना असमदा लेरंबा बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट सिंग तांकक नाइना मरमदा हलनख्रे मसीदसु नतना स्टेट अदुदा आइनगी वांगमदा लम खोपचिनुना खुंदा लेतारंबा बांग्लादेश मचा कयासु लेंगाना इविक्शन ड्राइव चथादुना तांथोखरे मसीगिदमक असम लेंगा पुलुचिंगलिबा CM हिमंत बिस्वा शर्मा बु अखोइ पुमनमंगना थागतपम थोई असम हाइबसी श्रीमंत सनकार देव की पोंगनाफम लमदम अमनी असिगुम्बा सांगलबा लमदम असिदा हुरान लोनादा लोना चंगसिलखिबा बांग्लादेशी सिंग लेहंदबा हाइबसी यामनमक चुम्बा थबक अमनी बांग्लादेशी सिंगना आइनगी वांगमदा लम खोपचिनुना लेरंबा मफम असि मियामगी लाई खुरुमफम प्रेयर हाउस अमा सानबा अमित शाहना असमगी मियामदा सजेशन तौकी अमित शाहना मखा तारदुना चही लिसांग सेना कांग्रेसना असमदा लेंगाक पाइदुना लाखिबदा इलीगल इमिग्रेंट सिंगबु योखतुना थमलबनी मखोइना इलीगल इमिग्रेंट सिंगबु आइने याबा मवोंगदा मतम सांग लहेलखिबनी हाइखि बांग्लादेश के अहानबा नुपी प्राइम मिनिस्टर खालेदा जिया लेखिद्रे बांग्लादेश के अहानबा नुपी प्राइम मिनिस्टर खालेदा जिया मसागी अनाबना मरम ओइरगा लेखिद्रे कुमजा 1945 ता इंडिया गी जलपाईगुड़ी दा पोखिबी खालेदा जिया ना इंडिया अमसुंग पाकिस्तान खाइदोंगनख्रबा मतुंगदा इमुंग मनुंगी मियोय सिंगल लोइना मतमदुगी इस पाकिस्तान दा मयुम होंखी कुमजा 1960 दा महांगना पाकिस्तानी आर्मी की कैप्टन जिया उर रहमान दा मयुम पानखिबगा लोइना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की चेयरपर्सन ओइदुना बांग्लादेश लेबा के अहानबा नुपी प्राइम मिनिस्टर फावबो ओइरमखी कुमजा 1971 दा बांग्लादेश निंगतम हन्नबगी हौखिबा लांदा पाकिस्तानी आर्मी की मायोक्ता लेपखिबा जिया उर रहमान ना कुमजा 1977 ता बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ओइरमखी फावबा हाटपगी फाखिबा कनन बलागी मयुम मियामना थुगाइदुना मांगता हनख्रे वांगोई ममांग खाइदेमदगी खाइदेम ओंबी चावबा कोबी मौना अमा हाटपदा चेन्नई हाइदुना मणिपुर पुलिसना फाखिबा समुराई लाटपम कनन बला LS दानेश्वरी अपोकपगी मिंग लेखिद्रबा बिहारीगी यारिपुक विष्णु नहा बामो लेकाइदे लेबा मयुम मियामना थुगाइदुना अमांगता थोहनख्रे थौदोदुगी मथांगदा फंगबा पाउना हाइ ngasi ayu pung 10 rom tarakpada लेखिद्रबी चावबगी लेकाइगी मियामना मफम अदुदा लाक्तुना कनन बलागी युम अदुदा अटैक तौरखिबनी खुदक अदुदा यारिपुक पुलिस स्टेशन की OC N सुरेशना लुचिंगबा टीम अमा लाक्तुना इरांग अदु लाक्सिनबा ngamखी पुंग खरा इंगथरुरबा तुंगदा अमुक हना तोंगान तोंगान बा मखलगी गारी सिंगदा लाकपा मसिंग यामलबा मियामना ngasi नुंगथिल पुंग अमा मखाइरोम ताबदा अमुक हना लाक्तुना युम अदु मखाताना थुगाइखी मियात असिदा चेनबनी हाइदुना पुलिसना फादुना हौजे कस्टडीदा लेरिबी समुराई लाटपम कनन बला LS दानेश्वरीगी मचिन मनाव नुपा अमगा नुपी मरीगनी माग थौबाल अमसुंग पालेलदा मयुम पालुरबा मतुंग हलकलगा यारिपोक विष्णु नहादा लेबा मपामदा लेखिबनी महाग मसामक्सु कैंसर पेशेंट अमा ओइना लेरी हाइना पावसिना मखातारी MLA Mla Khemchand India की अहानबा ओइना ट्रेडिशनल ताइक्वांडो दा मंगा सुबा दान फंगले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ओइरंबा BJP की MLA Mla Khemchand दा साउथ कोरिया की ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन दा मंगा सुबा दान पिरखरे सोल दा पांगथोकपा
Thorum amada Global Taekwondo Federation ki President Jun Lee na Luchingba Grandmaster Tarukna Khemchand na mga suba dangi certificate khusinaki India ki National Traditional Taekwondo Martial Art mga subadan fangba mahang hanbani kumja 2024 ki October da Global Traditional Taekwondo Federation na pangthokpa changyeng da mai pakpadagi mga subadan piki adubu matamduda mahak kanglup ki irang na maram oiraga Manipur thadokpa yakidabana certificate lawba ngamkidabani masagi chahi humfugani thoi suraba Khemchand na kumja 1982 da All Assam Taekwondo Association ki founder president oikibaga masana si chawkhanna bahonabada maru oiba thodang lawduna laki mamangda Mahak Taekwondo Federation of India ki Vice President oinasu thau puramle Manipur Police na Nungaiba Pao thadoktu na miyam chamam na hale club Wangoi dagi khaidem ongbi chawba devi gi Meehatpa mari lainana Manipur Police na fare hariba HH Kananbala Elas Danesori Nifugama thoi asi Yaore pok Wangkhem dagi nate Manipur Police na thadoragli ba Nungaiba Pao asina laibak miyam amadi Wangkhem gi miyam da chamam na pokhale miyam gi chamam na ba si kong na ba Manipur Police na sengdokpiu haina Wangkhem Youth Club na phongdoragli Wangkhem Youth Club ki Secretary S Premchandra na khuyek piduna Yaore pok Police Station na pisin khiba amadi press ta thadorakpada haribana Manipur gi official Facebook page ta tha ase kungani pan thagalakhiba post aduda yauriba marisuba accused SH Kananbala Elas Danesori Nifugama thoigi leifam Yaripok Wangkhem haina palibasi aranbani haidi moinu nga mela hayeng ayuk pung 8 dagi nungthil pung ama fawa hapta kangjebung da pangthokadauri nga kg lak ama hena puthokani ima kaithel da cold storage sanaba khanari fulen ngami sing amasung miyam gi mathau taba sing yenglaga fishery department na sinduna hayeng ayuk pung 8 dagi nungthil pung ama fawa hapta kangjebung da ahumrak suba imoinu fish fair Come Fish Crop Competition 2025 pangthok na basem sabaloi kre ngagi mela sigi matang da fisheries department ki director T Fulen na pauche si da hai imoinu fish fair asida nga kg lak ama hena puthok na bapandam thamli imoinu imagi ira thawni asida lamdam asigi miyam na fazaba amasung ahingba nga makhal su na fanghana bapandam da fair asi pangthokpani thau tongan tongan ba district sing dagi lakpa ngami kaya na saruk yagani punna stall chamaga yankhai rom sem sari yamna maru oiba nga ama oina imoinu numita katnariba lamdam asida yokchaba saring su kg ani gi mathakta puthokuna miyam da fangangani saring sing asi kg mari dagi na manga lom phawalumba fangangani haina ngami sing na pau piragli masi maksu miyam gi oina yamna nungaiba oiragani pengba nga ton yauna rau grass calf na chingba makhal kaya gi ngasi puthokani Fish fair asi pangthokli basi ngami singi potlam sing yolhanba khakna tana ngami singa leiriba mioi singi marakta hakthekna na unabagi khudong chabasu ohelibani loina na ngagi mela pangthokli basi chahi amada ningol chakauba amasung imoinu numit ani asi khaktani masi na ngami singa sibu makhoi gi summit londa kharada oirabasu mateng ohelibani haiki Director Fulen na makha tarduna hai ima kaithel da nga yoliba ima singna su fish fair asibu mapung fan bada mateng pangbiu ima singna su lakadariba fish fair sing asida saruk yahanna thaurang paikhana ba honagani kaithel da su yonbiu fish fair asida saruk yaningla su yai loina na kaithel da chahi chupa yoliba nga sing asi silhauda duna yonba yadabagi khudong chadaba sing thengnari masigi damaksu lenga ki maikai dagi kaithel gi ima singna yonba ngamhauda nga sing adu thamduna ningthina yonba yanaba nga thamnaba cold storage ama sananaba khanaba leire phongdokhi IDP singi khongjang January taragani thoida lok babanda thomjinna na baware flow crate Kanglup ki irang maram oiraga lanjena duna leiriba internally displaced person IDP sing masagi mayumda hanjul hannabagi matangda laingang na matik chawa thorang lokhalaktabagi mayokta kokomina IDP singa loina na January taragani thoida lok baban tamna khongchat ama chatlagani hiram asigi matangda IDP sing amasung kokomina punna thadorokpa cherol amana hai hokiba tha kayagi manungda IDP sing masa masagi mayumda hanjul hannabagi matangda kayarak hanna memorandum pisinduna wakat khrabasu governor yauna mari leinaba authority sing na mathau taba thabak thoram amata lokhalakpa leitri Lengang na thakiba matam hokrabasu hojik fawa IDP sing hanjul hannabagi matang da masak thokpa thaba amata paikhalakpa leite tongan ba relief camp sing da matam sangna changja famlauduna leirukli ba IDP sing masagi mayumda hanjul hannabagi mapung phaba thawrang amata lokthokpa leite Lok Baban amadi State Administration na IDP sing buthau sadabagi maung asi yaningdaba phongdokpo oina January taragani thoida Lok Baban tamna khongchat ama chalaga hiramasigi matangda governor gi asengba warol ama khanganaba honaragani Fireb asi icham chamna lawrakhiba natte haina palladuna lanjenariba IDP singi matangda administration gi maikaidagi matam sangna kariguma wafam amata phongdoraktaba miyamda pikhiba thajaba thabak oina pangthoraktaba amasung lanjenariba singbu Asoi angam yahondana masa masagi mayumda hanjinaba thawrang lokhalaktabagi mayokta governor ga hakthengna unaduna chapchaba ama khangdoknaba firef lawrakpani IDP singna kariguma makhalgi khudong chaba ama piu haiba leite leba asigi constitution na piba right matung ina masagi mayumda hanjinjage haibani kokomina IDP singa khusam naraga democratic oiba mawngda ing tapa chatkadoriba khongchatni IDP singbu masa masagi mayumda hanjil hanaba state administration na mathau taba thawrang lokhalaktabadagi tholakpa afafa tapum namak administration na tekchak pujagadabani hairi